Poina chuan civil service chungchang karon soidona Mizo te hian kan hmel hriat ve pol takani a India rama chhor employing a ber cha civil service hi ani India ram bung hrang le ka thiam theile thluak nei tha ke kani intichin chuan civil service atlin tumin be pui an chua thin tun hnai kum som panga vel china ero chuan information technology tele industry lama na tha le lo sang tam tak be sei tur alo om tak awang ero chuan civil service career hian mithiam hi nep ta hle ti hriat ani a heti chung hian civil service hian mithiam thanem tham fe chola hi breng tho India Institute of Technology IIT chuak BTech chuak nei tha fe rualte Indian Institute of Management IIM chuak MBA te Charter Accountant le Engineer graduate thanem takte chukum tinin civil service lama la imbar lu mek reng boka doctor medical service civil service be po an la buk viau ani lo tam lam ringot tu ni se chuan heng graduate ho tan hian civil service hi chungai ven tlak po an ni lo theyang amai ro chu hlo thua chuan mundanga an na mu thei tura ale tam tak hlo salary oma civil service in mi ala hi breng theina chan lian tak taka lian tak tak ka hriat te kan soyanga pakhan na chuan thu nei na pawar te pahni na mi te ngai san ni te pathum na olsam te in ban mai theilo na security te palina promotion hun bi nei mu thei te pangana mi pui rong bon rem chang ani na le parung na huai sen taka dan tlo chana thok du ta na hun rem chang le thaber ani na te hian mitam tak ala hui zel ani Mizo tele civil service civil service girl hi thlan na om ber ani Mizo te tan po hian a chan chu kan ram le nam hian kan mamu a ram kil khor le re thei taka om kan ne wangin class 1 officer anga India ram khopui le mun hranga na thoka om te hian na sat takin Mizo khotlang nun uap tu le mi te tan na me lawamal som na thlen tu ni hi tuna chuan kan mamu to tak zeta tin an fa te le an vua le wang thlengin zirna konga te an zar zo the an tam pha hle bokani du thu sama phe chuan kum tin in civil service a hian mi somthum rwal te tling zia ila central ministry tin a hian hun poimoi in hung fur me ila chuan mi zoram le mi pui te tan zar zo tur tam em mai don ani tuna chuan in civil service nakal mang le tho na bo ra kan ron soi ve lenga civil service career hian service chan hrang oma akim changla tarlan turani a service omna azirin na thodan adang lamina in anglo hlom hle a entirnan IAS te IPS te himi pui nim na ye thok an ni le zwala IAS hian dan thu pek lam le ram thom chakna development lam an shoot bera Indian Police Service yan ni tin kalphong him le ven him na lama lu chil bera IAS le IPS te hian an lu tir la tuai deuh lain thingtlang khotte lam district emo subdivision lam na an chel bera an lo tho rei ve nuin an tho na khwa po lo lian ve zel ani IAS le IPS te hian tho na big state an neya chu state gadrit an ti chu state ta chuan an service chung anom thina chu state ta chu an ni mo avane zol te chuan central ministry lama an thokwala New Delhi vela anom thin Indian Foreign Service IFS hi churam danga India sarkar le mipui te IO tur thok tu an ni a khovel ram hrang an kal kwala an service chungin khovel khomwal hrang class 1 officer kadrit chi hrang postal service te revenue service direct taxation te central excise and custom te railway service te account service te le adang tam tak ala ombok heng officer ho hi civil service an exam tling ho te a an sandan merit renga zirin le an do thlandan zulin an service chan tirin an sembok ani asang lor zwal ho hian IAS le IFS an tlang puya a chan chu an thona nash chi hrang atamba ga mi te ngai san an lo ber na ani a hetianga service chan tur
Chow an pek nu hian training kum khat atanga kum ni vel an kal lia training tura zom ni atangin hlo te po pek ngal vek an ni training an zo in an thona tak tak tur posting laman pan tir thin heng officer te service sang sang zom te hi le khathiam le exam har sa tak pal tlanga thlan te an ni angin khoi hmuna po an mani pual cheu ne le tling taka thok thei vek tura ngai an ni a big takin service train khatte chu thiam na thu big man na specialist service ala oma chung te chu police te account te revenue service te railway te postal te central excise and custom te na ero hi chu midangin an vatron pui thei vak lo an nia central ministry na te central sarkar civil service na sang sang te ero hi chu natlang lon angai ani civil service atling class 1 ni phachin tan chuan tho thei le thiam vek ani tin IAS le IPS te hi state khata tom turan ni awangin state danga an ho tir ve theya chu state pani te indoor thiam dan azir ani bera tin state is civil service class 1 officer dang te po chu tiang ang zel chuan an service state sarkarin a ho theya khopui lian sang sanga department na mo porna lian tak tak lo chel tu an ni to awangin state sarkar tan po chorna tak tak an ni thei chu tiang bokin IAS le IPS officer te po state danga an tho dan remshian na tha tak tak an lo puak chuak te kha a ho tu state sarkar tan a hlu em thei bok ani service specialization lampang kan lo soile thunganga Thailand tuangin civil service ming pu service sang te thlan na hi Union Public Service Commission huai hot civil service examination pakhat in chom manga bua sai ani a chutiang service sang te chu he civil service examination atling te chan tur hi ani a anhuaya mi anhuaya karon soi tur te hi an ni a anhuaya karon soi tur te hi an ni a mo UPSC kan exam IAS kan exam do na ti ringot ani lo UPSC noya kan is civil service exam kan ti hian chi sang sang po chi sang sang ma IAS pa ka chi sang sang ma chung chu taron soi do ani Indian Administrative Service IAS te Indian Forest Service IFS te Indian Police Service te Indian PNT Finance and Account Service te Indian Audit and Account Service IANAST te Indian Custom and Central Excise Service ICNCEST te Indian Defense Account Service te Indian Revenue Service te Indian Ordnance Factory Service IOFST te Indian Postal Service te Indian Civil Account Service te Indian Railway Traffic Service te Indian Railway Account Service te Indian Railway Personnel Service chi sang khai UPSC Civil Service exam kan ti hian a huam ani mo I Amerita zir khana IAS te IPS rang Amerit sang kha an pe china a sang lo tling ve tho si kha he tu na karan sai ho kha an pe bok china ni chu chuan heng service sang te hi main exam do na form the lu na du dan mo karon soi zong te kha I kan du dan in do ta thlan na siam fel tur ani a du thlan na hi uluk tak ka siam a tula mani tuina le mi za me zong shiat le thlan thiam a tul le ani mi te nga ya changot lo a tha fo talan tuangin IAS le IPS te hi state cadret nei an ni awangin state cadret chan tur hi Chanturi exam result asan dan azir boka sem ani a van nei le van duai a om theile ani state kadrit chafe fe an online at chalau chan pal ero chuan service chung zong chu lung nur taka hun man the ani heng kadrit than tur te hi main exam do na form the lu huna ti fel turani a chu tiang chuan a tling te chu an san dan a zir an kadrit chan tura an sem thin vairama an chan clear na chuan Bihar state te Kashmir le Marchak state hawi kadrit chalo ne an poni a kal an she em thina ma se exam result asan danin engkim a shil vek ani atlang puin IAC anna chi sang job variety a tha a promotion a chak boka an du ber le an thlan masak ber chu ani reng ani IPS hi chu police lam na tuina neitan chuan service thata kani a promotion chak dani an omna state cadre zirin a chakin amwang thei bokani
IFS hi chu service hun chung zong ramdang a thok turan ni wangin in lama chung te ngai to le kil koi ngai nei tan chuan service rem chang lo tak ani ve thei bok chuan khami zonga khan railway service te audit service te defense account service te IRS central excise and customs service mo custom service te kha om boka kan soi lawa tu na kan soi ber tu chu civil service kan ti IAS khani a tuna a main examination engtinge main chumi ma chuanin main kan exam ma chuan preliminary examination in clear film na kha om tani chu kan soi masale potang civil service alu tur hian UPSC hian athan dana du tuile a mi fing vi fia takaman zung zung thei thulai buk thiam le thu thu na kong mang shami an ni te atula tian re ru le ngai to na thlek lam nei le ngir lam nei lu tuk lo mi thil fel taka ngai to a thu nei na fel taka le ko thiam le pong po in luling lutuk lo atul hona khawle re ronget mi an du boka tin khotlanga mi sang sang le je sang sang te politician te staff te khotlang shoi tu te minister te za om le fel taka dor thei tu an du bokani tin hrisel na lama po na le dam lo na benvon nei lo mi ni angai bokani akal mang mo to na akal mang civil service kal mang kan lo soi le ang UPSC hian civil service examination hi abuai pui dan aburu le a tum tu na buai pui ngai tlukani exam chong thuma oma pakhat na chuan tu na kan soi preliminary exam ania panina chuan mains exam abua sai le a chu ta tling te chu interview anei le ani preliminary examination ma tharuk ala om lai vela tangin puanzar na abei chana mo entirna employment news ate exam thei hun tur te syllabus te apuang zar china exam thei tur te chukum som ni pakhata changa kum som thumani a general candidate te tan voili chau be phalani other backward class OBC hautan voice sari be non phalani a schedule case schedule tribe te tan ro chang kum upat lam phalchin ani chung chuan khwa khirna om ve lo ani preliminary examination hi kan soi to ani anol pui haun nor thlang elimination process ani bera na ruang no kha tur le som pathum bor vel chin ba hi chu an chok thlatang pui ani preliminary examination a hian objective type more multiple choice a question rong kalani a general studies a mark zani skata mark zani chuan general studies a hian 100 question mo sa question a ron chuak anga skat paper chu kan tia khan somriat question a ron chuak ve thung don ani chu engtinge in kan in po chang kan soi to ang preliminary kan zawa adota main ania adot lial chuan interview kan ti kha mo in po chana ka soi le ma hianin main exam dan kal tlang pui ka ron soi le lok le masalokang main examination a hian paper pakwa oma paper 1 le chu general english le language kha chu qualify 25% velanga ya amero chu marchak state tan chuanin lak lo thei ani chuan adang zong paper pakwa khan pasari khat mang mu thatangai ve thungmo optional telin optional kha paper 1 le 2 anita I khang kan mak mu thadana zir khan main interview ko tur an thlang le ta ni chu chuan interview wa chuan candidate khatlang ne tarin boruak an siam pui photani mo ti ho na anglekin thilan kalpui chin kha interview kha mini som thuma changa mi somli panga vela tua hemi chung hian candidate zia te ril ru nge dan te thil clear dan mi mal ze sang sang an lo clear thin ani
main exam mani chong regional language subject an pek chuan interview kha an mani chong mang an thlang thei bawk ani entir nanin hindi mang chuan mo schedule khanin a awm vek ta chong han tu mo an chong entir na hindi an man du tlat chuan english aya hindi pawh khanin interview kha an pe thei ani chu chuan a in puah chan engting nge civil service kan in puah chang civil service examination hi mi nuai chuan in kumtin an be thina mithiam le thuak nei thatak tak te phone khom na ani tin he exam hi adang hlia university le college degree exam nen khai kin the ani manglo subject optional paper thlan cheu kha bul balte atanga hria chan vek angaya zona chongin an zot hrat hle chan dan thiam angai viawani tin exam hun bitiami arei lo hlia exam hola hun man thiam atul em bokani zona sei pui chiar tu te om china chiar chak ni le ziak chak ni atul khop me mo practice thatangai ni chu ziak chak tur chuan hei hi ama fe changa lo in tuai siam lo ka changkai khopang ku ziak moi le tha hi du thu samani line ku ziak che tak tan po an ziak chiar the ani phot chuan poilu tuk turangai ani lo chuan newspaper entirnan da hindu mo indian express mo khoi zo ke mo pakhat in chiar kha le note making kha nge in kan thiam turani mo chu na kina kan ron la soyanga tuna chuan civil service career kan soyani a I civil service import cha te hian thang angkam kop chok bok mo entirnan civil service ringo ta khani lo tling lo thei ta chu wang chuan state civil service po I be pa thei kha mi zir pa khan mo I inpua a syllabus a in an tlana wangin state civil service po ka I be pa thei bokani chu wangin Mizo tan po UPSC civil service exam in puwa chana kha Mizoram civil service MCS kan ti exam atan a ring ngal thei bok ani ti hi hria tel a tha ani mo MCS te po hi career thatak mi te zale chung en an hlo a promotion thatak mu the ani bok mani rama lungmuang taka tho the ani tuna chuanin coaching class hi zoma tha asotem ti kanon soile lokanga civil service exam in bua saina pui tu le khabu le magazine te bazara tam taka omta Mizoram po the Hindu ti te po subscribe the lo ni ta aizol ne DC office pula khwani na oma tin coaching center po apung chak viau me a chen phe chuan ral chan postal tuition te po an petheya online coaching class te po don halo om veta hen coaching class te hi rin rol berane achati an online chalo ti polan tam viawa engpo ni sila coaching lalo ai chuan ala ho chuan lok pui nge ani abi takin Mizoram chung ngor le khazir tan phei chuan kan chevel le kholai le na atanga thil kan char le khol khom te hi an thanem tok lo le a import cha dan kal mang le khoput chiar tor shat thlengin masona tur tam taka omani chu wain coaching lak nge chu sum din hon lamin atin bok chuan acha hle in ka hria a tin hengbaga hian central sarkarin namnu fualte in puwa chana champui turin pre-examination coaching center te hong thina hi a thlona nia heng te hi chang turin entrance test te kaltlang angaya tin state sarkar tam takin an state mi te atam theyang ber civil service an tlin theina na safe in chan an la hloma coaching class te an bua sai book ani Mizoram po coaching class te a omve nual tameya chuwang chuanin poisa in neya sum le pai lampang har sam nai nei lo chuan le Mizoram pel mi alo ilani chuan coaching class ikalla I hlok pui nge ka be se a chuan coaching class ka sum le pai din huna har save tak te pon civil service in exam ve thei ani ti karon soi le dowa in lama po in bua saina thatat entirnanin WhatsApp te lo thatto a
on internet te lo chato wangin Google changkhanin in zirve theya I thuak I knowledge kha I tizaw ve the ni ti kha karon soi du poka chu wang chuanin I re the I lo re in lo re theya coaching class ka kal the si lo ka ni thei don lo ni ti aril ru seng ni lovin coaching class kal lo pon ka ni thei ani civil service ka ni thei ni ti ril ru iputa I ril ruwa I tu tla chuan he civil service I pal tlang ve the ni ti ka soi non le du a Mizo te hi civil service a yanin kan claim to ma abi takin IAS ti a te mo kan claim to ma chu wang chuan kan ram le nam hum hal nan le alo chan zel thei nan kan ram hi Mizoram ta ni Mizo ta ni ti Mizoram hi Mizo ta ni ti alo mi ten alo shiata midangina namdangina min obbe me tori phal lovin khongai takin civil service exam hi ima chonang u civil service exam hi a lo lo I inbua sai chata mo le khabu te chiar chata materials chate coaching classical la pon coaching classical pon easier chata midang the angka the ni iti ve tla chuan he IAS civil service ini the ni ti karon soinon le do ani chuwang chuan he channel tlom te min lo ngai hlu sak tu te ne na ka cha do ber chu coaching ikal theya sum te ilo in din hunin azir chuan kal nge ula amaro chu ret in lo sum le pa ya har sana in na ya civil service in exam ve du sia ka thei lawang ti ni lovin civil service ka thei ve ni re thei chung pon mi pon katling ve the ni ti rel ru pau kha na ne na in be chuanin he channel hand do sang ber ka hlan bol mo chawa in chat puina turani po chuan career dang pok ron la soi zel ka tuma tin skat paper chu kha atam the paper chu ka ron cho zel ka tum boka chu wang chang khongai taka he channel min lo clear saka min lo subscribe lo te pon min lo subscribe sak sel turin karon ngen in khongai na karon dil mol chewani kalome